Savjetuješ Novaka, ima šta da mu se kaže, bravo sam. Predsjedniče. Čestitam svetnici. Daj Bože, sve bude kako treba. Sad ću da malo gledam na ovaj drugi. Kako ste? Dobro. Dobro, lepiti kapici. Ćao. Kao su mi unuci, ali molim te na kapi da se ispotpisujete. Sad ćemo, evo, izvolite. Predsjedniče, može tamo s one strane. Evo, izvolite. Stanem u red. Ajde redom. Molim vas. Čekaj da vidim da li imam za unuka nešto. Ovo ide. Trenirao sam do trećeg rada. Ovo ima servis. Da još precizan koliko je. Evo, po majicu za sve. Evo. Ajde, okrenite se da vas vidimo vama. Ajde, ovako, slobodno, bravo. Hoćeš da ti... On je mnogo bolje nego što je izgledalo, da. Evo, sad ću ti pokažem. Češ da mi zatekneš malo, tako? Malo ne. Evo. Pa ni, čekaj da stavim. A ti, Daso? Pa nismo ništa doneli. Ne, samo uzimamo. Ne. Dovoljno, ipak su dobri momci. Evo, bravo. Izvolite, ništa, zadovoljstvo. Hvala. Ajde jedna zajednička slika, može? Ajmo svi sad ovdje. Ajde Srbija. Ajde, opet velika manifestacija. Čekajte. Formalno ste veliki. Odlično. Hvala najviše. Hvala, izvinite, malo sam vas iznamirio. Ne. Hvala što ste došli. Idemo da gledamo da... Uživajte. Evo kapa, stigla. Potpisan. Momci, bacite koš koji je 25, hvala i vama na podršci. Sad navijanje, opet. Sad navijanje, zaista. Ostaje da vidite kako ste ređem na debu. Mora biti. Podsjetit ću ovo iz protokola da donesu kasnije sljedeće. Baš? Izvinite, molim vas. Ništa. Uživajte, sve najbolje. Sve najbolje. Ćao. Prijetno, hvala.